Yang jenis bawa barang banyak, confirm puas hati kalau grab this bag. Marc Jacob The Grind Tooth include color black multi. Okay, untuk this bag material dia dipakai pebble leather tau, jenis yang lembut. Ada multi color lah. Warna hitam, warna cream untuk slip pocket dia. Ada graphic printed include color hitam, kiri kanan warna nude. Belakang plain hitam. Untuk strap shoulder, color almond. Okay, macam biasa Marc Jacob ada aksesori, padlock and key. Saya suka kompartmen dia, ada triple kompartmen, muat letak laptop 13 hingga 14 inci, muat any size iPad or tablet. And then ada zipper kompartmen, dia ada triple kompartmen macam ni. So muat banyak barang yang sesuai untuk you, student, officer, lecturer dekat luar sana ataupun mami-mami yang bawa barang anak-anak. So kalau you guys nak this bag, boleh grab dengan First Travel. Item kita 100% original, dapat 30 hari warranty and boleh installment. Jangan lupa grab sekarang dengan First Travel.